Mark chapter 10 verse 14. Mwante Yesu nindi iteje no anyana ya nyanya enzigudami murongo wanto mwiru awena dichochi katika Maria na mwanta Yesu atela kulemeshani mwanta Yesu murongo dotfilira kurusi natela kulemesha mwanta Yesu ulode watachikiro atela kulemesha mwanta Yesu natela kulemesha mwanta Yesu dotfilira nshidam na nene natela kulemesha mwanta Yesu mulode wafilira hashidijam natela kulemesha mwanta Yesu murongo dotwamini kushidije atela kumlemesha Yesu mulonga diwafwile nshidija ejima wetu atela kulemesha mwanta Yesu mulonga diwafwile kunshidija mwanta Yesu diwachukuri kunshidija mwanta Yesu chamcha mulonga diwafwile mulonga diwafwile kurusi mulonga diwafwile mulonga diwafwile nshidija handa kumkurumbi na handu mundinga he chwa mundinga mwana chwa imani mwana mkurumbi na kengi muleji ko isangu ichwachiyanga yakutenda nawo kwira ulemesha mwana chakubula kusambira kulemesha ngwali mwechede nsangu tunaiki mwana kana oyisangu emwana itambula odi na itia odehi ilanga isangu ya luwankana odi isangu yakundama kunsangu kunsangu ya Maria na mwanta Yesu kwesikana mkanda wanzanu akachika Maria na mwanta Yesu tachihini kwesikana maya mkanda wa jida watachi di mwanta wa Yesu Kristo eno hu Maria kanda mwanta wa Yesu Kristo adinko ichini tashika mkanda wa Yowanu chapter 1 na verse 1 nao hatacha adin izu adin na zambi adin zambi ita hatacha nao hatacha adin izu adin na zambi izu dadini nizambi mulonga yena wabariki kudi Maria nekari ngaitachi ichi tuko wana chinaso yishiko de ma tura kwa na mkanda wa jida ona mshimu ni Yesu Kristo ne hinzambi hindi chuchuko nekari ngahinzambi mwanta Yesu tukutanga mkanda wa jida nkanda ya jida ina vudi ana mshimu na hizu ne mudi Yowanu na mshimu na hizu danzambi ichikumana izo na mshimu nao dadini nzambi dadini hatachi chenyi na nzambi ichinawo chenyi mkanda wa weni mu verse ya 3 chenyi nao mudiana dimwale ngelu nyuma Yesu yemwana ichikumana mwante wa Yesu Kristo izo na kushimu nao di mwante wa Yesu Kristo ichi tuko wana chenyi mu Yowanu 1 verse 14 dina izo ana dishimuna na dineka de muntu dichi izo deka da muntu di mwanta wa Yesu Kristo wenze na kwa mwinanti mpata ya munu mshina dichi tuko mwana mu dititusa chapter 2 na verse ya 13 nao tudina anawashima kudaka Kristo nao tudina kuchingeje kwa kwenu kwa koda kwa kuimbeda cha mwenu ninza mbumunene dichi tukutara mu cha mwenu mkanda wanza mbidinga disi Yesu wenzero mpata ya munu mwishina na kufeda nshidja wangu dichi dino nye mkanda wa jira na mte na hinza mbumunene di cha mwenu kama na diwa dingo watachi mronga hakwetu no hatachi kedai no hakumina yu iwale nyedi yuma yejima nao yuma yejima ile nyedi kudiena ikala tuma chale nyedi chakubula ina kuchile nyako ichineti kwa nuka mtufunja mkanda wa kutashika na kushima nao nzambi wale nyedi yuma yejima kutacha izu izwana kutacha ochengi Yowanu chengi na kushima ningi izu dale nyedi yuma yejima izu dengi adini na nzambi emwana kushima na kumana imwante wa Yesu Kristo wadinko kuhenohu kandale nyuma yejima yambi bisiki anuke nmazo awo sheri mkuru mpisa ya ka prophet Isaiah mu Isaiah chapter 9 na verse 6 enga na kudetu kuna valiki mwana yena wakasenda wanta hatuishini nao idini nzambi mkwa kubadika nzambi mkwa kubadika the mighty God munde na the mighty God nzambi mkwa kubadika ichi Isaiah zina kushimna ono prophet na kutena na utena Kristo Yesu mwanta Yesu heno wavarikiri mwana wa nyanya kudi Maria kabana wadinga hinzambi kudi umuntu wana masiko wavarika de yiku hinzambi ne chalala kamana Yesu Kristo himuneni akashika Yesu na Maria hadi umuna abadi kumukwa undi ama vesi muna ashimuni una abadi kumukwa undi nabadi kumukwa mwanta wa Yesu mulonga di mwanta Yesu na abadi Maria mulonga yena wadinko kuheno nyuma yejima kandaile mulonga jiwale ngeli chengi nyuma Yesu Maria wadinga hinzambi wadinga muntu neyo wenetu tunasagi dicheni mukutongojoka kwenu mukoshine kudanchana kutumona ino mpinji ana tongojoki de hinao hada Maria wale makubadika Yesu dichi chuma chatachi chinu kudeja kudana kwetu chuma chatachi Maria neno wadinga imkwanshide dichi chinafumi hanka antu lelu kufwira kulemesha Maria 10 na kuya kulemesha Yesu
chinafumi muno kulonda antu atachikulemesha Maria ilanga kulemesha Mwantu Yesu Kristu ni mulongo wantangi chiru chakutwamba ichina wa diabolo na ina kufumba ntangi chiru chindi kulonda antu atongojoki nawo mulonga Mwantu Yesu Kristu wavwalikile kuti Maria chikumana Maria wadinko kulino Mwantu Yesu Kristu kandi mulonga yena diwamuvuyeli mulonga tadikesheli Mwantu Yesu Kristu na kupitila wo muti Maria na kumzatisha one iyi chikwamuyengo kulonda Mwantu Yesu Kristu avwalikile konda kwinzesa mikanda ya jila antu atongojoka nawo Maria na bariki Mwantu Yesu Kristu yena na tuhu Mwantu Yesu Kristu na kezilanga hidimu Mwantu Yesu Kristu era wadikeshe kuna kuvalika kwita muti Maria langa Mwantu Yesu Kristu wadinko walondele kondashi wo hanu besiki na kusana mujimba wa dichimu kumona kwenu nsangu yeni yalonga ndi yaluwa yaluwa chikufu munjirani muronga neshi kutanga mumukanda wa nzambi tunakuwana mukanda wa Timotheo wa mchimu chapter 2 verse 5 naonka na kudohu ihakuumu mukachika nzambi na moncho nao yena hi moncho yeni udi Kristu Yesu ichi tunakuwana neyi mwanta wechi Yesu Kristu yena kanka windi diyunekadi haku mukachikecho chinanyi na nzambi machatachi Maria neno wadinga imkwanshidi wasemukidi mkwanshidi ne yetu nzambo mtondedi Kristo avwadikidi kudi Maria not na baine kuishidi wadinga waburanshidi wanyi idanga wamtondedi hoho ne hiro twatambura na nzambi watondanga antu chanka chakudoho dichina dichamtondedi Maria bale wadi wajira kumandi mkwanshidi ne yone wajira yo manteso avwadikidi mumpate amunu mushi na washikamna masiri chakadenshi dichana abadi kuku nga odineyo wene twan hayerana mbadiki Yesu Kristu na ichia mwaosha mumvesi ya 3 mu chapter 1 ya Yowanu nenu Mwanta Yesu diwale ngeli yuma yeji manako si chuma ni chumuchale ngelu chakadi ena buchilenga kuiji muna ina vesa na kushima ne diwale ngeli na nteji matahindi mwanta na shimu na yuma yeji akumbane yena di wale ngeli antu na wasu antu ejima ile ngeli kuiji Maria wadinga hi montu ndika Maria mwana wadinga ni mudi montu ni mudi kanya nidi montu nina mudi montu ndi kushimu na chule ngeli kudi mwanta wa Yesu Kristu nzambi era ni muboshe di ndimo di Luka chapter 2 anamshimu ni de nawo nzambi na kusakodi de nsango chamwi na vwadikidoko wadinga na kulemesha we nona chamwi nona kwezana vwadika kudiyena dichi Yesu na abadi kubadika ndi mumwana muloni mumazindo awoshedi nindi spirit ya mina azanga na Yehova nzambi chamwi chamwi chetu yana twashu mukanda wa Titusa chapter 2 na verse 13 now di mwanta wetu Yesu Kristu kuiji Mwanta Yesu akuvalika kudi Maria kuna keshi munzambu indikani ndini mwalimu na vina mkeshi munzambu indiko hangikala inzambi ekachi inzambi wadinyi inzambi wekala nzambi wekala nzambi wa haya kayeji ikushimu na hana hakuinza yena dikeshi engiri muivumda Maria dodini fuku dedication ri engiri muivumda Maria wadinga de inzambi tahindi wadinga inzambi ikushimu na wasino watashikira yindi emwani kala na hatashikira iku wadinko chenyi mumkanda wa chapter 1 na verse 14 keno Mwanta Yesu na idemu yulu washiri atumbanji inkulakaji yimu na makumanga di 120 nene akachikana na 120 adinga mudina itada kongo mwena heulu hadinga nao Maria mama ya Yesu wamuleleli kumujimba dikushimula nena wadinga ikambanjika Yesu ndi adikambanjika Yesu wadina kulondela anyi Yesu dichi wadina kulondela Maria mkileje nene nukuyedeja nami ne Maria ona yamweni ndi Maria wadinga na kulondela Yesu nuwena ateda kulondela Yesu mudonga nena hawa mwinu windi chinero adinga mkwanshidi akwira mwana ke no atere chinga kuwera Yesu dichuma na wachatondera ichadema dichi nuwena atera kulondera mwedi di Maria wamurondere di Yesu nsango ya wamwinu mudonga dirukiri nindi yamweni ndo wamwinu kosi wamwinu chinga mudi Mwanta wetu Yesu Kristu dichi nuwena atera kwiruka nawo mudi Maria mosu wamwinu yecherukidi ya mweni dichi nuwena atera kumkweda Yesu kwikada Mwanta nchamwinu cha Kulonda ikari na womu wahayanya Chorus chapter 2 verse 16 na 17 now yena diwe di wayoma yejima mudi yena
zatire no yuma ejima hamu diki chuna kuwana nei mwanta wetu Yesu Kristo yena diwe di wa yuma ejima yena di ita chidishina na asambili anena shimwe nao diwe di dibu shimwe nei echo antu ampate ya munu mwishina kosi ni umuwe na mbadiki yena diwe di yena diwadinga wadehi kumisha yoku kunyaka ya monyimoku yena na wachenyi inzambi Dichi gushishika kwenu Maria chafwai udinakulombelela antu kudi nzambi ndi Mwanta Yesu udinakulombelela antu kudi nzambi Mwanta Yesu di Mwongadi Muronga ne chinawo shadehi mazo adi mukanda wa Timote wa mchimo nao kudoho ihaku umu mukachi kanzambi na mwoti dichi yeni udi Mwanta wetu Yesu Kristo bai neyi Maria Dichi kumenso nzambi kudi ihaku yeni we hako anamteni ishina nao di Yesu Kristo ilanga chinadinga na ukula dinga na kuchutangisha nao tulombenga nao mama Maria mama ya nzambi wenda utulembelela ipa kwanshidika Tata kanefuda kufa kwetu amen kutiyo kulomba kwa longa kwa longa wange Maria udunda kwa hakuila nyilonga yetu eshikudi nzambi tunatweshi kulomba mwijina da muntu wafode kulonda nzambi atweshi kutia kulomba kwetu chinjila ndi mwani Mwanta Yesu natweshi nitu atela kulomba mwijina dani mwijina daya mweni umazo adi mkanda wa Yowanu chapter 14 na verse 14 na kwele nindi cheji machimu kulomba mwijina dami Tata ya muku ya ngai nichina tuleji kulomba mwijina ilanga makwadi na kulomba mwijina dani damane icho insangu ya longa wani mwani inasa Kachika Maria na Mwanta Yesu atela kulemeshani Mwanta Yesu mulonga da tufilira kurusi natela kulemesha Mwanta Yesu kulode wata chikiro natela kulemesha Mwanta Yesu natera kulemesha Mwanta Yesu ndi watufirira nshida amina nene natera kulemesha Mwanta Yesu mulode wafirira hashidijana Sunday school iwai munjani today kuti izida nzambi inalemena kwiruka kukenga kwa nzambi kwa mwekesheria dami kuitira mdumu wa Yesu Kristo nichafwiriri hashidijame akurusu ame aminatere rukufomuronga ame aminadina murongira ina ruru indi wenjiri na kumfwirira hashidijame akurusu anankwashu kuyana na kenyi rumuyuru chachuwana kaburu ni buru kuputora hashidijano hapata amuno mwishina nukuwerera nzambi longa wamfwirira kurusu iya naterere rukufa iraye na kumfwirana na ruwiru inda kutamesha Mwana Yesu Kristo yatuleja ku insango yayiwaya mukanda wanzambi Insango ya mukanda wanzambi kutena yumai yakutena kulumbura chakufa cha Mwanta Yesu Kristo kwa Mwanta Yesu Kristo tumancha tishiri Mwanta Yesu afi mulonga washidijefu jamukoja jari Mwanta Yesu hakutufira etu Mwirukanzambi na wairi munjira yakwira kumwirukanza Mwanta wetu Yesu Kristo nukubara umuna nchima yetu netu adinga kwashid kuwerera netu Yesu di watufiriri hashidijetu tunadinga na kudiza ku Sunday school yumanyo na dizuko yina ukwashwa ngwanda kwe nadizi kukwira uvumbi chinjira utuka muntu chinjira kuya chinjira dikengeya mukenga mkwene netu wadikengeya wene Praise odinga Twaima mazinyo kuleja amvali adina nyana na kupula kwa Sunday school aileja nyana ukonda yenga ku Sunday school na kudiza yuma ya nzambi mulonga mkuwerera Mwanta wetu Yesu Kristo Kulonda kuyifumisha kunshida Kulonda kengi rumuyuru eteji na kanakawo nawe Yesu di Mwanta nzambo musangwiri mundi afu nukuyikwasha kunami mwenda muyiranyana kuya ku Sunday school mulonga nzambi nindi wanto mwuru wa wanyana ya nyanya di chochichi kuileja na mwatera kuitwara nyanya ku Sunday school mulonga dize mazwa nzambe ruki Mwanta Yesu chatufwiririya kurusi chasangu kiri hefu kudamutisatu anvali nasegerere chimwangiranga amena kuyakora ku Sunday school nsanga icho kudiza ivuru inatweshi kunkwasha kuwanda kwame nukumwaka manzana